Maya pa abak po pa si bayo kaya katamungan at syuta na po king 33 Domingo ning karaniwan na panahon. Pakyabet ala po king kaya katang kapag masusyan king Santa Misa ring makatuking kayadwanan para king kapasalamatan da ring makatuki. Lectors and commentators, Charismatic Group, Faye Garcia, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapito Ong, para king malagwang kapaldanan ng Felicidad Velasco, para king kaladwada ring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Emiliano and Edita Malonzo, Luis and Darwin Bulataw, Roberto Pineda, Gerald Dol, Peter Espinosa, Augusto Santos Sr., Cesar and Michelle Capulong, Pasita and Julio Peralta Jr., Francis and Florencio Gagi, Boy Ramos, J. Rodolfo, Maria Socorro at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta ing dalita pamuklat. Kirk, kailan mo rin? Kayo sablang umemalen, Purian in Diyos, Purian in Diyos, King Masayang Pulisa, Ikayo tening Pangwan, Purian in Diyos, Purian in Diyos, King Masayang Pulisa. Yan in Diyos, in
Kilagyoning igpampay nga na, kampay banal Espiritu, hingginu manatiliya ke kayo. At kaya ka antimurin. Metong yang aldo kapasalamatan, ke katamungan, uling ginu, kinabos na katamo, ketang milabas ang masika na bagyo. At ginu, yapin niya yung Diyos, na iya mapamakalulu at malunusan ke katamo, nung itamo lalapit tamo kaya. Kaya sabihan na kaya katamong ini, kaya katang ebanghelyo, magpakatatag kayo. Datangin panahon na akit siyang mga pangilabot amalyari kaya tiking yato. Datang na yung gyera. Datang na ing pate daring aliwang bansa. Datang na ing aliwaliwang kalamidad. Datang ing danop. Datang ing pesti. Pati kareng pamilya, deti misagsagan la. Iti makatakot akit tamo karing kay katamong bata. Iti wari ing kawakasan na ng panahon, ali. Nunay ing ginu, sabihan na kay katamo, danasan tamo yung sablang baging IT. Pero dapat magpakatatag tamo king kay katamong kasal pantayanan. Si Santalang irekatang kasalanan, manyatang kapatawaran king ginu, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Kinung Yesus, pingako mo, king alang nano mang sagkul amiras ke kami, dong manatili keng manalig at magtiwala, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, pingako mong dinan mong sikanan at kapibabatan, deng malulupig ming kapatad, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Kinong Yesus, pengako mong ekamako, siping ding patutuke ka, kapamalataning karelang kasapantayanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, may payang tuto pakalulwa na katamo, king pakapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Nung Diyos arining banwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Sa samban pasalamatan, parangalanda ka. King Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran.
Manalangin tamo. Hoik paming at sabanwa at kapilan man mabie, pagmulaning sablang mayap, manabat king kamumulan, pingakwanan, muking kaligtasan, ing tao kapamilataning paintungol, king panyatang ning kiranganak, ing ginumi Yesu Kristo, saupan mo king tanggap, king kayang katutuan, at pasigla karing pusumi, king tula ning kayang pangako at barakang asayuan, bit mong kasalpantayanan at lugod at akilala manggaman kapilan king ligaya kinikekang pangayesu. Itiaduan mi kapamilataan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Malakias. Daratang na ing aldo, nung kapilan, ding taong mapagmatas at marawak, masilablang kalupa ning are, nga nang sasabi ning ginong mayupaya. King aldo ita, masilabla at alang mitagan, metong man karela. Dapot, ikayong matakot kanako, ing upaya ning pamagligtas ko, sunlagyakya kayo, anti ing aldo, at di na kayong kapaldanan ning salana. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo daratang yo, ban pamahalan ing yato, agpangking katuliran. Ing Ginoo daratang ya ban pamahalaan iyato agpangking katuliran. Midalit kayong kapuryan, King Ginoo, manigtigan kayong lira, tsupan nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmuntula, King Ginoo, aari tamo. Ing Ginoo daratang ya ban pamahalaan iyato agpangking katuliran. Malingongo ka o dayat malat, pati na ing sablang at ka. Dalit ka o yato, kambering manok nangan keka. Ikayong sablang kabundukan, miyabe-yabe kayong matulang dalit. Ing Ginoo daratang ya ban pamahalaan iyato agpangking katuliran. King arapaning Ginoo, uling daratang ya, banyato kiyayang pamahalan, at ukuman ding tao, kambening katuliran, at keyalan pangabiran. Ing Ginoo daratang ya ban pamahalaan iyato agpangking katuliran. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kareng tao Tesalonica. Masalang baloyo, king sukat yung pakyapusan, ing dapat mi. E kami manatiling alang obra, inyang atsukeken. E kami tinanggap na numan ke kayo, aemi bayaran. Aldot bengi megobra kami, ban eke maging pabayat, kenuman ke kayo. Depatan mi iti, e uling ala kaming matulid manayang kasaupan ke kayo, nuneban dinan da kayong mayap aalimbawa. Inyang kayabe yu kepaken, iti yang masipit ming penabilin. Eye pakanan, inginumang e bisang magobra. Abanggit mi iti, uling abalitan mi, king ating mapilan ke kayo, amagtamad at alang daraptan, nunemo ing makyalam king pamibiyebe raring aliwa. King lagyuning Ginong Heso Kristo, yuyutos mi at pakisabing mayap, karing tao king manintunan lasana at mabibiye masalese.
ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Iyangat yo ring buntok yu at lawen ing kaligtasan yu nga lapit na. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Pamasa king maya pabalita agpong kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ipagsalitan da reng mapilan karela ing sintingan ning templo, ing sintingan na babiye daring marmol at ding pagkalub ahayin daring tao. Inya sinabi ng Jesus kareng tao, kareng akakit yung den, datanging panahon, metong man alang mitagan abatong makatumpak king kalupa ng batu, mga lasak langan den king gabun. Ngarang mengutang karang Jesus, Maestro, kapilan malyari ti at naling palatandanan king pangatupad na niti. Peki bat na, mingat kayo at te kayo yupabren, ing linlangan na kayo ning ninuman. Huling dakalareng datang king lagyu ko, asumabing, ako'y Kristo, ating panahon dinatang na. E kayo pa'y ligalig nung makanano, balita, makabalita kayong gera, revolusyon, kailangan king mapalyari langan pamo reting bagi. Dapot mga baldugan kinging kawakasan dinatang na. At nga napakarela, lusuba ni ning meto nga bansa ing kalupa ng bansa at numaban niya ing meto nga kayarian king kalupa ng kayarian. Mika mga sikana ayun, tanop at salot karing mailiwang lugar at ating lunto ang makapangilabot abagi, ang mga ragula tanda amenibat banwa. Dapat bayo malyaring sabla, pandak-panda kayo aligaligan, idalara kayo kareng sinagoga, panglitisan at ipasukol. King uli ko, yarap na kayo kareng hari at kareng gobernador. Itiing maging masanting yung pamikatagon, bang bunye patututungkol ka na ako. Ipanatag yung lubyo, kayo paibali sa isip, nung makanano yung ipagdepensa inke kayong sarili. Uling ako, dinanda kayong kabiasnan at amano, yung labanan o tutulan ning ninuman, karingke kayong kasalang. Agyang ding pengariyo, kapatad, kamag-anak at kakaluguran, ipanyayara kayo. Ipapate, dala, reng mapilan ke kayo, dapat metong man kimbuak yu alang mabating. Magpakatatag kayo, ulingin ke kayong kapibabatan, karing yukamtan, ing kaligtasan. Ing maya pabalita, ning ke katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak po ke kayungan, at atita na po king 30 Domingo na ning karaniwan a panahon. Magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo king kasalpantayanan. At intamo pong kasabihan, king pong Tagalog, matira ang matibay. Bala mo iti, ing pong
pawagan na kay katamo ning Ginoo. Kaya dapat tamong magpakatatag. Salamat ki nga pong Ginoo, na itamo, kinabos na katamo, ketang masikan a bagyo last week. At tatandaanan nyo pa, ang nakataking katakot, ulingin datang kay katamo, betong yang super typhoon. At ing super typhoon na iti, magdalayang dakal asakuna kay katamo. Pero thanks be to God, ulingin Ginoo, mapamakalulya kay katamo, at minalangin tamong taimtim, bang kanita, iligtas na katamo. Baloy po, king Pilipinas, may git kanong adwang pulong bagyo ing daratang kay katamo banwa-banwa. At deti, elamo po ordinaryong bagyo, lunedeti mga sikan lang bagyo. Kaya siguro, itamo po, bisane tanaking kasakitan. O, uling tandadalada reti, detang magdalang kamatayan, magdalang pangasira, magdalang albog, at minsan pati kay katamo pong kinabukasan, iti po may apektuan. Kanite pong kay katamong 33rd Sunday of Ordinary Time, impong kay katamong liturhiya malapit ning mayari. Kasi next week, nang pagselebran ta kasi, the solemnity of Christ the King, the second coming of our Lord Jesus Christ. Excited kayo po king panyatang ning Ginoo. Excited kayo. At iti, yapi ning santang parusiya. At nano kanuing parusiya? Anang may manggit ning kay katamong ebanghelyo. Akit siya na kanya ning gera. Ing insurrection. Reng bansa, milaban-laban la, at mi kadanop, at mi kapesti, At kanita, akit siya na ingaliwaliwang kalamidad, imbagyo, ing ayun. At ding mga pangilabot abage, aakit siya ka rin king banwa. Pati ka rin mismong pibale-baleyo, akit siya na itang pamipate-pate. Makatakot ting sasabyana ning Ginoo. At ita mo akakitana, itiking kay katang harapan, kareng kay katang sariling mata. Palagyayo, malapit ning end of the world. Baloyo, ing Ginoo, nakatamo pa matakutan. Kareng mga palyaring areti, wag datanging panahon kaniting parusiya malyari iti. Pero itamo, tuturo na katamong magpakatatag. Kaya yung sinabi ng kay katamong ebanghelyo, magpakatatag kayo, uling kingke kayong kapibabatan, karin kayo kamtan ing kaligtasan. Kaya iting tuturunan ng Ginoo kay katamo, kaniting ebanghelyo nga iti, resiliency. At nanumburin ng sabihan ng salitang resiliency, iti batsaking salitang Latin, lesirere, kung sabihan, to bounce back, to spring back, to begin again. Even in difficult times. Kaya kasanting na po ning sasabihan na ning Ginoo, king kay katamo pong ebanghelyo ngeni. Baliyo po itamong Pilipino, resilient people takano. Bakit? Kasi maging matatag tamo, kareting, daranasan tamong dakala kasakitan, king bieta mo. Kaya makananuta ka nung magpakatatag, nung pekirandaman po, rin kaya katamo pong pamamasa ngeni. At dinanda kayong atlong peace. Bangkanita, ay tindihan taya ing resiliency nung makanano tamong magpakatatag. At nalaring nga lung pisareti, mumuna, positivity. Kadwa, productivity. Katlo, perseverance. Mumuna, positivity. Kaniti pong panahon tangi ni palagayo at inya pang pagasang Pilipinas. Palagayo at inya pang pagasang Pilipinas. Kining dadanasan tamo nga ite.
Nang kay makalakuganan Bakit? Kasi nung lalawenta mo, never-ending issue of corruption. Pero hanggang ngayon, wala pang makukulong. Nano pa. Kasakiting biyengene. Survival of the fittest. Kaya ing panyalwan at naking kakamal naman may tatasing sweldo. Nano pa. O hindi katang economy, o may babagsak ya. Alata na kanong turis at dagdag pateti, deng dakal, kalamidad, amalyari-yari kaya katamo. Bala mo alata ng pag-asa. Bala mo ala ng positibo kaya katamo. Pero kasanting ning sabihan na kaya katamo, ning kaya katamong mumunang pamamasa, king ula ng propeta Malakyas. At nanong sinabi na kay katamong propeta Malakyas, nga na, datangingaldo, nung kapilan deng taong mapagmatas at marawak, mga silabla ang tingare. Nga nang sasabi, ning ginong mayupaya, kingaldo ita, masilabla at alang mitagan, metong man. Pero magpakatatag kayo, karetang taong tatakot ka na ako, ulingin ka na akong upaya, yaing magligtas karela at sudlagya antingaldo, ing kanakong lupa, karetang taong maniwala kanako. Kaya tandaan ng tamo po, ingeganaganang bagay nga iti lumipas. Nung itamo, magpakatagtag tamo, kingarapana ning Ginoo. Wari tamong kapampangan natin tamong kasabihan, sale se murin, maniwala ko po kanita. Sale se murin. Tinasanta na po ing Mount Pinatubo. Pero migpakatatagtamo, kaya itamo, mabieta pa. Kaya, etamo sana maging negatibo king panlalawe tamo. Kareng bagay mapalyari kay katamo, nune maging positibo tamo. Kadwa, maging produktibo tamo. At naning produktibo, maging maugaling masipagan tamo. Palagay po matamad na ring Pilipino. Alila po. Nune itamo masipag tamo. Industrious tamo po. Kaya po itasabihan kalulu tamo, uling, itamo yung responsable tamo, at itamo matamad tamo. Bali po, bakit itamo magdararasan tayong kasakitan na ite, uling ala tamong oportunidad. Rening kaya katamong leaders, ila po diniprive da katamo kaniti pong oportunidad kay katamo. Kaya nung lalawen tamo po, rempong tao ngayon, karelang kapag nasanya pining mag-abroad. Puros namong mag-abroad. Bakit? Ela mag-abroad para manintunan. Lune mag-abroad labang kanita mag-survive. Itang makalungkot ngayon Itang ita mo mag-abroad ka just to survive. Rempong pengaring lalaki, mag-OFW sila, just to survive. Deng pengaring babayi, mag-caregiver la, kaya mag-domestic helper la. Just to provide. That's survive. Kaya nung lalawenta mo po, iting makalungkot ka rin leaders tangin, diniprive na katamo Naita mo, industrious people tamo, na makasawag tamo king bansa tamo. At aliwa mo ita, naita mo productive people tamo, bangkanita, aso pantayang economy na ning Pilipinas. Pero yung problema, rening selfish people areti, sarili daming karelang isipan. Kaya iting sinabi ng San Pablo, kaya katamo king kikatang kaduang pamamasa, na nung sinabi na, eyo sana pa kanandeng matamad, retang alang balong gawan masalese. Kaya po kasakit ng sinabi ng San Pablo keti. Alalang gagawan,
Nune nga na pakyalamanda, ing pamibiyebye dari nga liwa. Alano pang gagawan, maindredo sila pa. Pakanan mo rin taong antikanite, nga ng San Pablo. Ne? Kaya po, itamo, dapat maging productive tamo. Bang kanita may bibye tamong mayap, pero yung makalungkot, king libutan ng kikatang sipagan, mate-deprive tamo because of these opportunities na mawala kay katamo. At katlo, perseverance, number ng sabihan ng perseverance, mapebabata tamo. Uling, ing ega na ganang bagay kay tiking yato, lumipas, pero tanda ng tamo, king kapibabatan tamo, itamo, managumpe tamo. Uling ing kay katamong Diyos, Diyos na ning kawakasan, ing Diyos, ning pamibayong pasibayo. Kaya iti po yung sasabihan na kay katamo, ning kay katang ebanghelyo, lung makanano tamong magpakatatag king kasalpantayanan takang Kristo. Ating ko po nga basang metong kwento, actually po, iti po metong yung kwento kitang children's book. All I really need to know, I learned in kindergarten. Kukwento na po nitang author, na minsan na yaldo, at inyang apansin na nababagwa king kaya pong awang. At kanita gagawa yung bali. Ne? Pero, yung maglinis siyang awang, o tasira ni itang bali ng babagwa. At ya po melungkot ya. At nga nang sinabi, agyang palang ining babagwa nga iti nga na patseme sira yung bali na mag-complain, makokitang lugar na. The next day, akit ne po ining babagwa, gagawa ne namang balena. Ne? At sabi na nga na, mapaining babagwa nga na potang dumalin yung kasakitan king Biena. Masira yung maning balena, sira na man itining hangin, o sira na man itining ninguran, magkumpisayang pasibayo. Yan. Sana'y tamang tao, makanyan tamo naman, na itamo biyasa tamong magpakatatag at mibayong pasibayo. At iting sabihanan ng ginuki katamo, masira nga gana-gana ketiking yato, magbakas nga gana-gana ketiking yato, pero tandaan ng tamo, libutan ni niti, dapat tamo magpakatatag king kay katamong kasalpantayanan. Ipasyag tayo po ngayon kay katang kasalpantayanan, itangan po. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banal Espiritu, mi bait kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wanan ng Diyos ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ako king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliran meding mete at king bie alang angga. Amen. Adwanta king Ginoo ingitimawa noreng sablang balayan, kingeganang takot at panganib at ngatang sumabi, Ginoo iligtas mo kami. Itangan po. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat karing gera pilatan daring bansa, at king anggang sigalutan. Ibat king kabilugan ayatong labanan at sandatang nuklear. Ipagluwalo mo kami, O Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Ibat karing kalamidad ama kamate karing tao. Ibat karing ayun, albog, lahar at salot. Ipagluwalo mo kami, O Ginoo.
Ginoo, iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Iba't king danup at malnutrisyon, king kaya landang pansin, ding ating labis-labis. Ipagluwalo mo kami, O Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iba't king pamananggiming marap, karing panganib ning kasalpantayanan, pauli ning takot ming maligalig. Ipagluwalo mo kami, O Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Iba't king keyalan kapanintunan, keyalan palad at hustisya, at matampang pamipagkasundo, ipagluwalo mo kami, O Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Kami. Ngeni adwan tamuing sarilitang kapagnasan. Para king death anniversary ng Antonio Giao, king kapasalamatan, daring lectors, commentators, charismatic group, Faye Garcia, Richard Chona Yumul, din paagapi toong. Para king malagwang kapalduna ng Felicidad Velasco, para king Kaladwa da Diose, Roman Senior Junior, Antonio Luminada, Juanita Leandra, Emiliano, Edita, Luis, Darwin, Robert, Gerald, Peter, Augusto, Cesar, Michelle, Pasita, Julio, Francis, Florencio, Boy, Ampoy Maria Socorro. Panalangin tala, King Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Gini po adwan tamo, inki katamong sariling kapagnasan. O Ginoo, pagnasan mo kaming maging malaya, sa upan mo kaming dumalan kareng tulat, kasakitan ning biye, king mit mong kapaniligan kay kaitiaduan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen.
Purihin Diyos, may tasikluban, kay kang kayapan, tinggap meeting, tinape, para kay kami, maginyang tinape, ning biye. May purihin Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, may tasikloban kay kang kaya pantingyap meeting alak, para kay kami iti maginyang inumaning kaladwa. Ipurihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggap ya, harapaning Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapani sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit ing kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Diyos, deti sana ngay nayang pangmi, pasulungan dahing lugod mi kay ka, at idalara kami king bie alanganga, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabiya kay kayo. At kaya ka Kita syulareng pusuyo. at makatas na lagi. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at Tuneping matulit. karapat dapat at matulit ing pasalamatan na kang paratit numan karinoig pa, Diyos alanganga at lubos mayupaya. Kapamilataning kayang kurus at pamay niyo bling maybe kinabos na ing kasalanan at kamatayan mi. Hinaus na kami king kayang ligaya, ginawa kaya kaming metong alaying pinili, suging sasardosyo, banalabalayan, banalayiniwi. Numan ka rin papasyag mi, ing mayupaya mong dapat, huling inaus mo kami iba't king karlumduman, bang miras king sarili mong makapagmulalang sala. Hulinita, kambering sablang koro ring angeles ka rin king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banal ka o Ginoo. Mit muya ing banwa, mit muya ing yatu, hingke kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Waning daratang, king lagyo ning Ginoon, wanya. Wanya'y daratang, king lagyo ning Ginoon, wanya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Ikapining banalo ikpa, ikaimpani bataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagpanalan mo laretingain, kingampuning espiritu mo, bang para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pe pasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunanyiti kayungan at kananye, iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pepasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at nga na, kunan niya iti kayong anat minum ko kaniti, iting kalis sing kanakundaya, hindaya ning bayi talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangketa, may patawadan na rin kasalanan, taptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ang kakanan miya, iting tinape, potang miminom kami, kaniting kalis, kekang kamatayan, ke kami yang papasyag, hanggang aking datang ka, king kekang ligaya, hanggang aking datang ka, king kekang ligaya. Niyang iniganakan mi o ikpaing kamatay na pamandibli ng mebi ng anak mo, daramiya keka, iting tinapining biyang po kalising kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ipapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Kapag kumabami mo namang pagamwa mo, na kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakad meo ikpay sa iglesia makalaganap king meto yato, bang bigan na peking lugod, kambe ng Leo na kaya kaming Papa, i Florentino yung kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula ng banting kapatad ming pepainawan at maninay subling miyang pore sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngang karapat dapat magkamit king biye lang hangga, bang kayabe ng Maria yung berhening dunin Diyos, kambe ng San Jose aking esposo, kambering sablang apostol ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Kristong kikanganak. King kapamilata ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanghangga. Amen. 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 Ngini po manalangin tamong mitmong kapanaligan na lugod kingig pa, karenga manong tiro na kikatamo ning Ginoo. Chobanwa, misambay niyang lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintwa niyang loob mo. Ketikig yato at king banwa, mi pamintwa niyang loob mo. King kakanan mi, King Aldo Aldo, ibye mo ke kami,
Ibiemu ke kami, King Adongeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami keka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay, sawol king tukso, nune ikabos king maro. Kabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, bangking kasaupaning kang pakalulu, parate king mikabos ing kasalanan, at minigtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristo, kaya kaming talapangabos. Huling ke kaing yarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, king alanang O Ginoo mi Jesucristo, sinabi ka rin kaya ang apostoling kapayapan, lalakuan ko kaya kayong kapayapan ko, babiyaw kaya kayo. E mo sa balik din, kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, paratiya sanang manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngining mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan kaya kayungan po, kapayapan. Payapan. King kasalanan iyato, makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Kordero ning Diyos amila, king kasalanan yato, makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Kordero ning Diyos amin, lalako, king kasalanan yato, ibiyemo ke kaming kapayapan, ibiyemo ing kapayapan. Nyo ing ginutang Jesucristo, ing Kordero ning Diyos, yang bilalako king kasalanan ning yato, apalat ang mayaw singapuna ning Kordero. Ginoo, Eh, ako matampang matampang tanggap kaya ka, dapot tanggap yagkas nga yung amano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king bie alanganga. Amen. Tawa ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. O Ginong Diyos, deti sanang kalam ayang pangmi, deti patataganda kami king kekang lugod. King bitmong kasalpantayanan keka, iti aduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Luklok tamo po, tinta ka ng second collection para king World Day of the Poor. Kaya po ireti po rin panyad tamo pong saop ngeni. Kaibat po next Sunday, yapin yung celebration tamo king solemnity of Christ the King. Atin tamo pong celebration king kikatang parokya, magkumpisaya pong 3 p.m. king Sunday. Ne po, 3 p.m. king Sunday para king kikatamong holy hour. Ren pong mandated organizations, sa pong ministries, makatutok na lang. May makatutok na lang para po mag-vigil tamo, para po king bansa tamo, para mga palyaring areti. Kaya lawenta niya mo po king GC tamo, reta pong schedule, nung nanong oras tamo pong mag-vigil. Kaybat ating misa, atin tamo pong procession of the Blessed Sacrament, kini pong king kikatamo pong pipaglimbunan. So sana po makiabe tamo, at sana magmalan tamo pong maputi king Sunday para king celebration pong iti. Kaybat, deta pong bisang makiabe king pong liturgy seminar king pong Biyernes 6 p.m. May kaita na mo na 6. Liturgy seminar, Understanding Advent and Christmas. Lalong-lalo na po rin lectors tamo, dede pong kikatamo pong EMDC, makiabe kayo na pong Erneng. Friday, reni pong aliwatang mandated organizations, choir, reni pong anak mag-service samban. Bakit kaya itamo tintamong Advent? Bakit atinta kayang Christmas season? I-discuss tala po reta, king liturgy seminar tamo this coming Friday. Kaybat po ing CBCP migpadalaya pong sulat kay katamo regarding karing mga palyari karing king bansa tamo. Basang kay po kay kayo. Pahayag ng CBCP. Kaugnay ng seryosong paratang na inilabas kamakailan ni Representative Saldico, nananawagan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na pairalin ang katotohanan, katarungan at tamang proseso. Kung totoo at mabigat ang kanyang mga ibinibintang, marapat lamang na siya ay umuwi sa bansa at iyayin ng kanyang reklamo sa tamang hukuman at sa ilalim ng panunumpa na may kasamang matibay na ebidensya. Hindi sapat ang na magpalabas ng pahayag sa social media. Ang mga ganitong okasyon ay dapat iharap sa mga ahensyang may karampatang kapangyarihang magsiyasat para sa kabutihan ng bayan. Mahalagang masuri ito ng bukas at patas at ayon sa batas. Nanawagan din kami na mag-ingat laban sa anumang mapagsamantala sa isyong ito, lalo na ang nilalabas na ito ang panahong maaring magpasiklab ng emosyon o makap-impluensya ng kaguluhan, hindi panglilinlang, kundi kahit naming lahat ang sangkot na kumilos ng tapat, matapang at may pananagutan. Nawa ang bawat
akbang na gagawin ay magsilbi sa paghahanap ng katotohanan at magpatibay ng tiwala ng mamayan sa mga prosesong nagtatanggol sa ating demokrasya. Sign, Pablo Virgilio Cardinal David, Obispo ng Caloocan, Pangulo ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, November 15, 2025. Sana po, kini pong sulat iti, eta sana magpaligalig, nunelawentaya, ketang gustong proseso, ini pong maliliari king kakatamo pong bansa. At manatili ta sanang mga di na sana maresolba na yung problemang arapana ng bansa tamo, lalong-lalo na king korupsyon ng pong kaguluhan. Takal po salamat king kaya pong sawok para king second collection of World Day of the Poor. Next Sunday, Christ King Celebration, 3 p.m. king kaya katamo pong celebration. At king Friday, 6 p.m. king kaya katamong liturgy seminar, Understanding Advent and Christmas. Talakad kayo po. King Ginuma natili kay kayo. At kaya ka antimuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos, may paing tutuwing pa, poing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Misa midaw na meta na king kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Atinta na pong Aldoldo Misa, repo, reta pong schedule tang Aldoldo Misa, retang Aldoldo sisimba, simba na kayo, King Thursday, atinta mo pong BEC, Purok Mas, parintagawan. Okay po. I-announce sana mo po king Facebook tamo. Okay po, takal po salamat.